Pemirsa Desa Siakin Kintamani Bangli muatang wantuan pasokan air toya bersih antuk ngelantur santukan debit wit ning toya ring desa Inucap nyansan ngidekang. Ring sejeroning ngeruruhang pemargi, Camat Kintamani sampun memprakanti sarang PDAM, mangde BPBD sida ngambil toya saking genah penampungan duen PDAM ring desa Blante. Camat Kintamani Ketut Eri Suna Putra Maosang BPBD Bangli Dawagalahe Lintang sampun ngewantu antuk ngelimbakang toyo bersih majeng krama ring desa Siakin. Wantuan toyo sane kalimbakan inucap sampun telas kangen krama antuk gatra saking perbekal Siakin. Krama Siakin rauhe mangkin muatang pisan kawentenan pasokan toyo bersih. Nampenin kahanan inucap baik katandane Raris nguningayang majang BPBD mangdene sida mewali ngirim toya ke desa Inucap. Baik ketandane taler sampun waprakanti sarang PDAM, mangdene BPBD sida ngambil toya saking genah penampungan duen PDAM sane wenten ring desa Blantih. Santukan genah Inucap pinih nampak saking desa Siakin. Eri ngawedarang desa Siakin muatang wantuan penglimbakang toya bersih antuk ngelantur selami debit ring genah wit ning toyo irika durung memargi becik. Tios punika krama taler muatang toyo anggen medaging pabuat toyo ring upacara pujawali ring desa Inucap. Dayurina